Daar is sy. Hoe begin ons elke Sondag? Nee, ons begin met, as jy gereed om die woord van die Here te ontvang. But seeing that we are there, let's take our Bibles. Let's proclaim. Ons leer, dood en lewe lê in die mag van die tong, is dit nie so nie? Job sê, you shall declare a thing and it shall be so. So let's declare this morning, this is my Bible. I believe it to be the word of God. I will read it and believe it, so that I can have what it says I have, so that I can be what it says I can be, and that I can do what it says I can do. Amen. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So ons is besig met Matteus 5, the Beatitudes, die bergpredikasie, die saligsprekinge, as jy dit so wil noem. Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 5. Ons gaan saam lees weer vanaf vers 1 tot so by vers 10. Het almal dit? Matteus 5. It's important that you bring your Bible and we read from it. I know they put it up here also, but it's just beautiful when we read from the Word of God. Verse 1, now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and he sat down. And last week we spoke about this. It is the king ascended the mountain. And the king, when he teaches, he sat down. So Jesus is proclaiming his kingship, his lordship, while he was sitting down to teach his disciples. So his disciples came to him, and he began to teach them, saying, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Net tot sover. Net tot sover. So, one commentary says this about the Beatitudes. It says, the Beatitudes build on one another and they depend on one another. Example, if you want to be a peacemaker but you do not have a pure heart, what you will do in the name of peace will only increase violence and drive people further apart. Without a pure heart, you will not even properly understand what peace is. If you hunger and thirst for righteousness, but have no mercy, your righteousness is likely to damage rather than heal. So, with these blessings that we have read and that we have started looking at, Jesus is saying that my kingdom holds blessings for everyone, but not anyone. My kingdom holds blessings for everyone, but not anyone. Hoekom so? Want net so 'n bietjie verder, Matteus lees ons, waar sy disippels na hom toe kom en nie gelykenisse verstaan nie. En dan sê hy, hoekom? Hy sê, because the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, and not to them. So it's for everyone, but not for anyone. It's for those who seek. Hulle wat soek na geregtigheid. Hulle wat eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek. En dan is daar 'n mooi belofte wat sê, hy wie soek sal vind. Beautiful. En hy wie klop, vir hom sal oopgemaak word. Halleluja. So, only the one seeking for it will gain the most of this kingdom message. En die voordele wat daar vir my en jou in hierdie lê. Want daar is voordele. Hoope voordele, wil ek vir jou sê. Ek dink voordele wat ek en jy nog nie eens besef en van weet nie, lê vir my en jou opgesluit in die koninkryk van die hemele. En ek en jy soek dit nie vir die voordele nie. Ons soek Jesus.
Ons soek hom vir wie hy is, sy hart. Hy het sy alles vir ons gegee. Jesus is God wat kom sterf het vir my en vir jou. Daar's geen ander geloof wat bestaan wat dieselfde kan sê. Hulle God wie hulle aanbid, homself gegee het, sodat die wat verlore is gered kan wees. Ek en jy aanbid daardie God, die enigste lewende, waaragtige, heilige God. Amen. Jesus, the King, he's explaining what his reign will look like. Soos hy hierdie bergpredikasie begin, sit soos hy intree preek, so hy verduidelik hoe die lewe onder sy heerskappy en onder sy koningskap sal wees. What it will look like, what it will entail, and what it will hold for us, and how we can benefit from it the most. And again, it's not for the sake of the benefits, it's because of Jesus. And there's a lot of terms that he mentions here, as ons verder lees, en al die goeders wat hy sê, daar's 3 hoofstukke, hoofstuk 5, 6 en 7, praat van klomp dinge wat hy noem. En daar's 'n klomp reëls en regulasies as jy dit so wil sien. If you want to see it as rules and regulations, there's a lot. Maar wanneer jy na hierdie kyk uit 'n oogpunt van liefde, uit 'n oogpunt van wie God is, hy is liefde. Dis nie iets wat hy maar net gee of doen nie, dis wie hy is. En as jy uit daardie oogpunt daarna sien, dan aanvaar ek en jy dit makliker. Dan verstaan ons dit beter. Maar daar is hoeveel wat onder sy lering gesit het, wat dit ver te veel voor was. Hulle het dit nie so aanvaar nie, nie so gesien nie. It's not what they expected. And the first one Jesus mentions, how he opened this sermon, was, blessed are the poor in spirit. The one we looked at last week. And without this first one, you will not be able to reach the others. Verlede week gesê, this was the gateway. Hierdie is die deur. Soos Jesus Christus die deur na die Vader is, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom. So is daar's 'n rede hoekom hy dit eerste noem. Want hier is die deur waardeur ek en jy die res sal sien, being poor in spirit. En ons het gesê dis soos 'n leer waar ons opklim, en dis moeilik om op te klim as daar nie onderste trappies is nie. Ons kom nie by die boonstes uit nie. And this particular one, being poor in spirit, says, get you the kingdom of heaven. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dit beteken, dit behoort aan my en jou. Dit beteken, jy en ek behoort. We've got a place, we belong. Christus behoort aan jou en jy behoort aan Christus. Dis wat dit beteken, when we say that the kingdom is ours. Poor in spirit means to have nothing, and you can't do anything about it. That's poor in spirit. It means that it is not something that someone can help you with. Someone needs to do it on your behalf, because you can't. You can't. En ek wil nou nie pik op kort mense nie, maar kort mense kan nie by hoë kaste uitkom nie. Lejean, hoekom wys jy so vir my? Sjenay weet ook. Dit is iets wat jy nie meer hulp nodig het nie. Iemand moet dit namens jou doen. And that's being poor in spirit. Jesus did it for us. It's to get to that place where we understand we have nothing, we are nothing, and we can't do anything about it. It's only Jesus. That's being poor in spirit. We need Him. So today we look at blessed are those who mourn, but we cannot look at this particular one if it's not through the lens of being poor in spirit. So ons gaan konstant raak weer aan arm van gees. So the number one question here with this one, what does mourn mean in this context? En vir baie jare het ek dit verkeerd verstaan. Vir baie jare verkeerd gelees en maar net gedink dat dit Jesus is wat troos, sy Heilige Gees is die trooster. Wanneer ons hartseer is en wanneer dit swaar gaan en wanneer ons miskien 'n geliefde verloor het. En ek wil sê dit is nie uitgesluit dit nie. Because the Spirit is our comforter. But in this context it means something different. You cannot truly understand if we do not start right, and we need to start this right. In order to start right, we'll be able to finish right. Is dit nie so nie? Baie keer leer ons in die wêreld leer, ag, dit gaan nie oor hoe jy begin, dit gaan oor hoe jy eindig. But I want to say that it depends on what you are doing. Because if you are building, and you don't care how you build and you start, you just worry about how you finish,
you're going to have a problem. So ons moet weet waarmee ons besig is. En hierdie is ek en jy is besig om te bou. So het vanoggend gehoor, Nico noem dat ons ingebou sal wees soos lewende stene. En ons is deel van 'n geestelike huis, 'n geestelike priesterdom, wat die Here besig is om te bou. En as ons nie die fondasie reg lê in ons lewe, of toelaat dat die Here dit reg lê in ons lewe nie, gaan ons sukkel vorentoe. As die fondasie van 'n gebou nie reg gelê is nie, vorentoe gaan daar krake kom. Die dak gaan lek, die mure kan inval, die pleister kan afval. Daar's 'n magdom goeters wat kan gebeur. En geestelik in ons lewe is presies dieselfde as ek en jy nie die regte fondasie lê nie. And this is the reason we need to start right in order to finish right. Imagine the disappointment when you think you are right and you come at the end and the finish line and you are wrong. Just imagine that. Wie van julle het al in 'n argument met jou vrou of jou man geglo jy's reg, hoog en laag gesweer, net om aan die einde te kom en te hoor, humble pie. You need to eat humble pie because you are wrong. Dit is nie 'n lekker gevoel nie, né? Maar dit het te doen met tydelike. Dit is net te doen met dit wat hier op aarde is. But what he's talking about here has eternal value. It's the reason we need to continually revisit, continually remind, continually, rehearse is die verkeerde woord, maar gereeld hersien, en ondersoek, dankie, ondersoek, om seker te maak, ek en jy is op die regte pad. Om seker te maak, dat ons nog reg hoor, en dat ons nog gehoorsaam is. Hoekom? Want dit wat ons kan verloor aan die einde, die prys is te groot. Is nie die moeite werd nie. Die dinge van hierdie wêreld is nie die moeite werd nie. It's worth it to stop along the way and re-evaluate. Re-evaluate. And do it often. Do it often. Ek wil jou uitnooi, moet dit nie ophou doen nie. Moet dit nie ophou nie, do it often. Jesus wants us to finish right. He even says, great is your reward in heaven. He wants us to finish right. That's his heart. That is why he came. Hy het die volle prys betaal, sodat ek en jy kan wees die geregtigheid van God in hom. Gered. Seker te maak waar ons is, wanneer ons klaarmaak hier op aarde. So, but we must see this reward is in heaven. It's not here. It's not on earth. It's not in any other place. Our reward is in heaven. En dis waarvoor ek en jy moet streef. Ek wil vir jou sê, en ons hoor dit so gereeld, as die Here ons spaar, gaan ons dit nog baie gereeld hoor. Dit gaan nie oor die dinge op hierdie aarde nie. Dit gaan nie oor dit nie. Our reward is in heaven. Our King is there. So in this context, mourning does not mean the loss of life or the loss of relationship. Our lives by default is willful rebellion against the holy and the just God. That's our problem. Willful rebellion against the holy and the just God, and we deserve eternal punishment. And we recognize, when we recognize this position that we are actually in, that's the start of this morning the scripture is talking about. Wanneer ek en jy werklik arm van gees is en besef, kan vir myself niks doen nie. Besef my sondige posisie sonder Christus. Dis waar hierdie treur en hierdie rou begin. So in this context it means to mourn over sin. Om te treur, te rou oor die sondes. Kom ons blaai na Lukas 7. Ons gaan saam lees Luke chapter 7 verse 36. Ons ken hier die gedeelte van die albaster fles. Luke 7 verse 36. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and he reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. And as she stood behind him, at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears. And then she wiped them with her hair. She kissed them and poured perfume on them. And when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who was touching him, and that what kind of woman she is, and that she is a sinner.
In verse 44, then he turned towards the woman, and he said, Simon, do you see this woman? I come into your house, you did not give me water for my feet. She wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you her sins, or many sins, have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little loves little. And then Jesus said to her, your sins are forgiven. This is such a beautiful example of somebody who's mourning over her sins. Iemand wat besef en verstaan hulle posisie, verstaan hulle sondige lewe en dat hulle Jesus Christus nodig het. She understood her position and she knew her sin. And not only did she recognize the sin, but she was broken over it. She was broken over it. When last have we seen our sins the way this woman saw her sin? I'm not talking about the big things, because for some reason we categorize sins and we say there are bigger ones and smaller ones. They are not. Sin is sin. Voor God is dit gelyk, daar's geen groot, geen klein sonde. Die gedagte in jou hart wat niemand van weet nie, en iemand anders se moord pleeg, is dieselfde voor die Here. Wanneer laas het ek en jy so gevoel oor ons sonde? Het ons dalk al ooit? As ons sê dat ons gelowig is en dat ons Jesus Christus lief het, glo ek dat ons het. The question is, do you still see your sins this way? After serving the Lord for so many years, do we still see our sin this way? Are we still mourning over our sins? And I'm not talking about that we continually go back to the things we have done and we have to be forgiven again and again. It's not what I'm talking about. Maar die woord van die Here leer ons baie duidelik dat ons kan nie sê dat ons sonder sonde is nie. Want as jy sê jy sonder sonde, is jy 'n leienaar. Die waarheid is nie in jou nie. Want ons doen sonde. Ons lewe in 'n sondige wêreld. Paulus sê die sondige natuur is altyd by my. So dit beteken dat ek en jy gaan foute maak. Ons doen sonde. Maar hoe hanteer ek en jy dit? Het ons maar net gewoond geraak aan die genade van die Here? Maar net gewoond geraak aan dit wat hy vir ons in die kruis gedoen het? Hierdie dierprys wat hy betaal het, sien ons dit maar net as, is maar net nagmaal, is maar net kruisiging, is een keer 'n jaar wat ons dit vier. Het ons gewoond geraak aan dit? Of is ons nog gebroken oor ons sonde? Raak dit ons nog, wanneer ons moet vergifnis vra, Here vergewe my. I need you. Are we still broken? See, we so easily become callous to our sins. It doesn't bother us that much anymore. Ons raak so gewoond daaraan. En my gebed vanmôre is, mag die Here ons help, mag die Heilige Gees dit in ons openbaar, dat sonde bly sonde. Of het klein of groot is, dit bly sonde. En dis sonde voor God se oë. En daar's 'n skrif wat leer, David skryf, hy sê, your eyes are too pure to look upon evil. It's how he sees God. Glorious God, his eyes are like fire. But it's so pure. He says, Lord, don't even look at me because of my sin. Your eyes are too pure to look upon evil. And that's the truth. He shouldn't look upon us because of our sins, because of our position. But I thank God for Jesus. I thank the Lord for his blood, because when that pure eyes that are too pure to look upon evil, when he looks at us, he sees us through the blood of his Son. He sees us through the lens of the blood of Jesus, because we are washed. It doesn't mean that we can continue in our sinful ways. Here is a sacrifice that the Lord accepts. Psalm 51:17, a broken spirit. That's the sacrifice the Lord accepts. When you and I, being poor in spirit, can come before him and repent and mourn over our sins. Those who mourn over their sins will be comforted. Dis die volgende gedeelte in hierdie skrif. They will be comforted.
Het jy al ooit in die Bybel gelees wat nie die waarheid is nie? Ek het nie. Dink jy God kan iets sê en dit nie doen nie? Dit is onmoontlik vir hom om dit te doen. Hy is nie 'n leienaar nie. As hy sê, ons sal getroos word, dan is daar troos. Vir hulle wat vergifnis ontvang, those who mourn over their sins. So on the other side of repentance is not condemnation. On the other side of true repentance is comfort, there is forgiveness, and there is peace. And I want to add to that, there is joy. There is joy not because of what we've done, but because of what Jesus has done on my behalf. There is joy because when I read the scriptures and I read where I should have ended up, and that has been taken away, I've been placed in right standing with the Father, and I can now hope of an eternity and in an eternity with Him, that should give us joy. Ek en jy kan besef wat die Here ons van gered het, 'n ewigheid sonder hom, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande is, konstant, waar die pyniging nooit ophou nie. En dank ek Jesus. En dit moet vir my en jou opgewonde maak. So on the other side of true repentance is comfort. There's forgiveness. There is peace. Revelation 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes. And death will be no more. As jy na die einde blaai, lees ons hier die oorwinning. Die einde, Jesus Christus oorwin. Jesus het oorwin aan die kruis van Golgotha. En die einde van hierdie wêreld, wanneer die dinge tot op 'n einde kom, is hierdie dit. He will wipe away every tear from their eyes, and death will be no more. Neither shall there be mourning. Geen rou dan meer nie. It's done. It's been paid for. It's been removed from you. That's the beauty about what Jesus has done for us. He removed our sins from us. He removed it. There will be no mourning, no crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. You and I will receive comfort when we mourn over sin. But it means continual and ongoing repentance. Ek en jy kan nie op 'n punt kom en sê, my sondes is vergewe, kumbaya, happy go lucky, daar gaan ek. There's no such thing. It's continual. You and I need to repent day by day. And I would say moment by moment, when the Holy Spirit reveal it to you, repent. Repent. There is so much that still needs to go in our lives. Soveel van hierdie vlees mens, die eie ek, wat moet weggevat word, wat moet afgesny word, wat moet doodgaan, sodat ek en jy die beeld van Christus kan wees. Na sy gelykenis. En dis waartoe ons geskep is in sy beeld, en hy vorm ons in sy gelykenis. Amen. What is the result of mourning? Godly grief. Let's page to 2 Corinthians 7. 2 Korintiërs 7. What is the result? So Paulus skryf 'n brief aan die Korintiërs en dit voel vir hulle so 'n bietjie asof die sweep uit is toe hy hierdie brief begin skryf, want hulle kry pak slaaf van die begin af. Is daar 'n klomp dinge wat hy hulle gesel oor. Maar hierdie vers 8, vanaf vers 8 af verduidelik dit so mooi. Ek lees vir ons, even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it. Though I did regret it at first, I see that my letter hurt you, but only for a little while. Yet now I'm happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation, and it leaves no regret. But worldly sorrow, it brings death. Verse 11, see what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness, to clear yourself, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done,
At every point you have proved yourself to be innocent in this matter. Ek wil hierdie selfde skrifgie in die Amplified lees. For even though I did grieve you with my letter, I did not regret it now, though I did regret it. For I see that the letter hurt you, though only for a little while. Yet I'm glad now, not because you were hurt and made sorry, but because your sorrow led to repentance. Because your sorrow led to repentance. And you turned back to God. That's what this morning will bring. Ek en jy werklik treur oor ons sondes, werklik berou het oor ons sondes, sal dit maak dat ons terugkeer na hom. It will make us turn back to God. For you felt a grief such as God meant you to feel. Hierdie enetjie het vir my so 'n bietjie laat kop krap. Maar ek dank die Here, want in hierdie oomblik kon ek terugdink die kere wat ek vir goed moes repent, en nog aanhoudend moet repent, daai gevoel wat ons het. Daar's 'n rede hoekom ons daai gevoel het. Because you felt a grief such as God meant you to feel. Daar's 'n rede. So that you might not suffer loss in anything on our account. Ek wil vir jou sê, hierdie treur en hierdie berou oor sonde is by verre die beste prys om te betaal. Ek en jy kan betaal om vry te spring dit wat vir ons wag as ons dit nie doen nie. So that you might not suffer loss in anything. Verse 10, for godly sorrow that is in accord with the will of God produces repentance. Ware berou sal maak dat daar 'n terugdraai is na Christus. True repentance without regret, and it's leading to salvation. But worldly sorrow, which is the helplessness, the sorrow of those who do not believe, it produces death. For you can look back and see what an earnestness and authentic concern this godly sorrow has produced in you. What vindication of yourselves against charges that you tolerate sin. What indignation at sin. What fear of offending God. What longing for righteousness and justice. What passion to do what is right. What readiness to punish those who sin and those who tolerate sin. And at every point you have proved yourself to be innocent in that matter. Dit is vir my mooi hoe die Amplified partykeer dit net duidelik maak. As ek en jy dit lees, dan gaan die prentjie so 'n bietjie oop. So being poor in spirit the poor in spirit does not brag about how they have hit the mark. They, like Paul, glory in their weakness, so that Christ can be glorified in all. That's being poor in spirit. Being poor in spirit is the gateway to truly mourn. Being poor in spirit is a gift that you receive through the Holy Spirit when you ask Him, in order that you and I may grasp the concept of mourning. Want dis die Heilige Gees wat dit vir my en jou moet oopmaak. Dis die Heilige Gees wat dit vir ons moet oopbreek, sodat ons werklik op daai punt kan kom. Sodat ons ware berou kan hê. To truly repent and to be done with sin. To be done with sin. I'm talking about the stronghold of it. Sodat sonde nie meer hou vas op my en jou het nie. Sonde is nie van ons stel om hou vas op ons te hê nie. Jesus het gekom sodat ons lewe in dit in oorvloed kan hê. Hy het gekom sodat ons vry kan wees, los kan wees. Vrylating vir die gevangenes het hy kom verkondig. Some people mourn because they're not willing to lay down their sin. They're not willing to come to Christ and truly be set free. Those who are poor in spirit does not have to be talked into mourning. It just comes. It just comes. Amplified version of Matthew 5 verse 4. Blessed, which means forgiven, refreshed by God's grace, are those who mourn over their sins and repent, for they will be comforted when the burden of sin is lifted. And the burden of sin is lifted. En ek en jy kan, elke kind van God, waar dit tot bekering gekom het, kan getuig van daardie dag, toe ons Jesus Christus innooi, en aanvaar wat hy vir ons gedoen het, dat het is soos 'n klip en 'n rots wat van jou skouers af is. 'n ton bakstene wat van jou af is.
That's the burden of sin that's being lifted. But sometimes we load them back. We load it back by the things that we do, that we go back into and get involved in. I want to talk about sin for a minute. Just for a minute. The poor in spirit admits that they have a sin problem and they mourn over it. Ek en jy moet kom op 'n punt waar ons erken ek het 'n probleem. As ons nie op daai punt kom nie, ek wil vir jou sê, kan die Here vir jou niks doen nie. Niemand kan vir jou niks doen. Ek en jy moet besef dat ons het 'n probleem, ons het Jesus nodig. Dis dan wanneer die Here vir ons iets kan doen. And we must understand that sin is not a minor thing. It's spoken of in the Bible nearly 450 times, which means it's a big topic. It's been spoken of a lot. It's no minor thing. Sin is what brings separation from God. It brings skeiding tussen God en ons. Dis nie God wat ons verlaat nie. Dis nie die Here wat sy hand van ons afhaal nie. Dis ons wat sonde toelaat en die skeiding bring. Dis wat gebeur. Wat het met Adam gebeur in die tuin toe hy sonde gedoen het? Wie is die een wat afstand gesoek het? Dis hy. Wie het weggekruip? Dis hy. Dis nie God nie. Satan fell because of sin. Adam was driven from the garden because of sin. Separation between him and God. Even the smallest sin is a big issue. Jy moet dit weet vanmôre. En ons moet dit nie vergeet nie. Die kleinste sondetjie is a massive issue. Because holiness is not a prerequisite, it's a necessity. Sin will take you further than you want to go, keep you longer than what you want to stay, and cost you more than you are willing to pay. Ek en jy moet sonde nie onderskat nie. Moet die vyand nie onderskat nie. Ek wil hom geen eer gee nie en ek sal ook nie. Maar ek en jy moet nie sonde onderskat nie. Die krag van sonde nie. Because sin always costs something. Always costs something. Dis die rede in die Ou Testament hoekom daar konstant offers gebring was. Om die volk te herinner, sonde gaan jou bly kos. Daar moet aanhoudende prys betaal word vir sonde. Aanhoudend. Sin is sometimes hard to see, but it is the undercurrent, daai onderste waterstroom wat jou vat sonder dat jy weet. As jy in die see swem, alles gaan lekker, en as jy weer kan sien, is jy so ver van die land af, waar jy nie dopgehou het nie. Dis wat sonde doen. Kom dit nie agter nie, aanvanklik is dit lekker, it's bliss. When you open your eyes, it might be too late. It's that undercurrent that allows you to drift away. Sin doesn't necessarily work in meters or kilometers, it works in millimeters and centimeters. Small increments. Sin doesn't say 6 more, it says 1 more. Sin doesn't say stay the night, sin says just a few moments longer. Sonde sê nie, het 'n affair met iemand en blaas jou lewe op nie. Sonde sê, dis 'n onskuldige boodskapie. Dis hoe dit begin. Ek en jy moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees, moenie sonde onderskat nie. The poor in spirit understand that they have a sin problem and that they are prone towards sin. Ek is amper klaar. It's like an addiction. You're always going to be pulled towards that forever, until the end of your days on earth. Ek wil hierdie verhaal vertel van A.I. Allen. Ek seker jy weet, ons het al gehoor van A.I. Allen, hy's God's general, magtige instrument in die hand van die Here. Die Here het hom gebruik, daar's soveel mense wat genees is deur sy bediening, gees vervuld is, tot redding gekom het, duisende mense genees. Maar hy het 'n probleem gehad. En die probleem is nie as gevolg van homself nie. Hy so in dit ingebore. Hy was 'n alkoholist gebore. Sy pa en sy ma het alkohol misbruik. En hy het dit nodig gehad om te function. Sy ma het dit in hulle melk gemeng. Vir entertainment het sy pa en sy ma die kinders dronk gemaak en gesien hoe hulle operate. Dis waarna hy is in dit ingebore. Hy het geen keuse gehad. So sy lewe lank het hy gesukkel met dit. 21-jarige ouderdom
was hy stadig maar seker besig om dood te gaan. As gevolg van alkohol. Maar tot bekering gekom, amazing getuienis, nie te veel in dit gaan nou nie. En hoe die Here hom begin draai het, en hoe hy sy vrou ontmoet het, en die Here hom begin losmaak het, en die Here werklik begin soek, vas en bid, en die Here het hom begin gebruik. Magtige bediening. Duisende mense tot bekering gekom en terduisende genees. Amazing instrument in die hand van die Here. Maar weet jy waar hulle hom gekry het die aand van sy dood? In 'n hotelkamer met 'n alkohol level in sy bloed van 0.36, wat genoeg is om ou 'n koma te sit. En ek kan nie sê wat gebeur het in die laaste oomblik, en niemand kan sê nie, maar een ding wil ek vir jou sê, is dat die vyand sal jou nie los nie. Die vyand het hom nie gelos nie. Die vyand het hom nie gelos nie. Daai goed het hom aangehou, jaag, die vyand het hom bly versoek en hom bly gejaag met daai goed. En ek weet nie hoekom hy ingegee het en vir wat se rede nie. Wie sal weet, die Here sal weet. Maar daar's 'n rede hoekom ons hierdie goeters kan lees en kan leer, is dat ek en jy moet besef, ons moet die sonde nooit onderskat nie. Moet dit nooit onderskat nie. Ek en jy het die Here nodig. Ek en jy moet besef, Jesus is die uitkoms. Ons moet dit weet. Jesus is die uitkoms. Hy is ons redder. Hy het die volle prys betaal aan die kruis van Golgotha. Ek en jy moet by hom bly. Ons kan nie ophou nie. We cannot slack in our relationship with the Lord. We cannot slack. We need to keep on keeping on. Amen. Ons het die Here nodig. Andy Stanley says this, we rationalize everything so that we don't have to feel bad about anything. You know what the original word for sin is? It is hamartia in the Greek, and it means to miss the mark. To miss the mark. Dit beteken, as jy net vandag dink, iemand wat boog skiet, die bullseye so kolletjie op die target. And to miss the mark is just outside that bull. That's sin. Vir ons, iemand op afstand om reg langs die boel sit, dis 'n goeie skoot. Sonde bly sonde. When we miss the mark. What is the mark? How do we understand? This is it. This is it. Let the Holy Spirit teach us and allow us to understand. Job 13:23. How many are my iniquities and my sins? Make known to me my transgressions and my sin. Dis 'n gebed wat hy gebid het, en dis 'n gebed wat ek en jy moet bid. Here, wys my. Here, leer my. Wys my wat sonde is in my lewe, wat moet gaan. Want uit onsself uit gaan ons nie weet alles nie. Ek en jy het die Here nodig. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. The poor in spirit doesn't call sin a slip up. It's not a slip up. Sin is sin. Learn to call it by its name and repent. Amen. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Amen. Kom ons sluit die oë. Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for your goodness and your mercy. And today is mercy again, to be able to hear your word, to have a chance to make right, 'n kans om ons lewe om te draai, 'n kans om klaar te maak met sonde, 'n kans net Jesus voor oë te hê. Dis u genade nog 'n keer vandag, Here. En ons eer u daarvoor. Bid dat die Heilige Gees die letter sal lewend hê, hierdie saad, dat dit sal vrug dra in ons lewe. Asseblief Jesus, ons eer u daarvoor. Amen en amen.